Assalamualaikum ayımlar, cana mırzalar, bizden kötü romansızlar mı? Biz bugün Oş şahrındağı Uçkul mal bazarda duruyoruz. Aha! Anlıktan tuanlar, günlerden, yılların 2024 yıl, 28 yıl, bugün pazar gün. Biz sizlerge Oş şahrındağı çöptördün, dede çöptördün, cana preslerden bağları biz bilip veririz. Oho! Assalamualaikum. Amansızlar mı işlerinizler жақсы kaç paranız kalmaysa. Çöpler kança oldu bu çöp? Bizdeki nasıl oluyor? Bu kimdiki? Kança da otaz? Doğanlar, son bolgan toğunun çöpü 230 samdan. Anlıktan bizden bilgi olunlar. Bu saman çöp kimdiki? Saman çöp, haka. Kaç kettik o? Saman kaçı da otaz? 180 somdur. Doğanlar, saman çöpler 180 somdur. Mesela bu çöpünde basıp gitmeni. Aka, assalamualaikum. Saman kaç oldu çöptü? 200 kemden bu saman çöpü. Ana tuanlar, 200 kem var. Байланыш нөмірлеріңізді айтып қойсаңыз болады. 773 15 22 27 Çalsanızlar saman çöp керек болған бұты. Ошылаған сіздердің қызматыңыздарда. Біз сізді жақсы көреміз, aka. İşinizге келейік. Туғандар, қараңыздаршы. Бұл деген сіздер іздеген. Бұл bede çöp. Bede çöptün bağısı men sizlerге bilip vereyim. Tak, bede çöp қанша oldu aka? O aka. Bede çöptün bağısı ayt қойыңызшы. Aka telefondayken uqpay atat. Maylen. Assalamualaikum. Tuğanlar қамайсыздар? Gelin aka, açpаңа, beni kaçırыңыздар. Tuğanlar, bu bede çöp ağa uzdukları қанша oldu aka bede çöp? 250 som. 250 somdan kemi var ha. Bu saman çöp de sizge kaçtı? 180 som. Nomerinizi ayıp geçseniz болады, sizge байланышта çalışa sözsüz türde. Ayta veriniz nomerinizde. Yanımdaki şirket telefon. Қанша мен номеріңіз? Az, bana айтайын. Номерін айтайын дейік. Бұл жақта аға ол çöптің свежийін алып келді. Бұл çöp туғандар, өте сол болғанша, ассалаумалейкум. Жақсы ба? Çöp тап келдіңіз, жаңы келдіңіз оқшайды та? Жаңы келді. Қайсы жақтың çöpі, қаяқтан орып келдіңіз? Қарасының миялını çağırsa, ақ çöp, соны качествосы жақсы. Қарасының миялысынан өте сапаты жақсы, ұндында бірінші сорт болады. Бұл çöp бірінші сорттағы çöp. Bası қанша? Бұл жақ қараңыз, камера бұл жақта. Bası 250. 250 сом кемі var. Az maz kemi var. Az maz kemi var. Байланыш нөмірлеріңіз. Unutып қалдыңыз ба? Байланыш нөмірін ағауыз unutып қалды, бірақ 250 сомдан кемі var. Бұл жақта да сол болған çöpтерді мен сізге тартатайын. Краш, қамдайсың? Соны қараңыздар. Өте сол болған çöpтер. Егала, сіздікі ме? Так, қайқа кетті егасы? Aka, assalamualaikum. Aka, kaç geçti bu? Tak, bu çöp, bu çöpті қанша da attı? 200 somdan. Tuğanlar, mınау toğunun çöpü. Toğunun bolğanda dağı baştan orup düşkən sonun bolğan çöp bu. Bunun bağısı 200 somdan. Бұл da sizden mi ağa? Kimden eken? Bu çöp kimden? Aka, çöp қанша oldu? Basını ayıp koyunuz. Bu saman 200 somdan. Tuğanlar, biz bugün Oş şahrındağı Uçkun mal bazarında olduk tuğanlar. Sizlerge çöptün bolğan bağlarını bilip verdik. Anlıktan biz menen birge olыңыздар. Bizden kanalga kattalganды unutmаңыздар. Like'tan basыңыздар, kommentardan жазыңыздар. Biz sizlerді барыңыздарды жақсы көрөбүз.